Ka skor Chester Higher Secondary School juai ka wada senyos nem khat khande pawi. Hagani ka kenti da yok ka yaga school auditorium ka wada wai ni ka sngi da UMLA ka juai wailat miki shilla chirubi emlang UBS Solia Deputy Commissioner ka West Giant Hill District waga APIS AMDSEO West Giant Hills. Yagani ka school auditorium da enam he pertuj ulit J. John Sangkon waga late Sibli Riz Chulai kiwaman ki treyung kam jole ki wasen ya ka skor walang ba iya luti ikir khu yong ki ka skor man ko kamaman kani. Hagayalang wapalay daw Shulai wa kirap tham niliang es lalu presiden yang kaskur da EU iklam pediang buram way kanaw le yelay luti kani kaskur na do was dang hado ni kasngi ka DSEO hawe ye klam da yaro ko yawaro ki wa embenta o ya kentu kenrong ya kani kaskur wa kentup na do ki bor wa pait bor palay yang ka ki wasikai ki kana skur ki wa kre wa kiwi da kentu kale ye ki wasikai wa na jrong wo ye sikai wa paka kam le upai benia ye rukoman ki khana ne bha wa ki man ki wa jantam chaki khana na jrong wa ye gi le ibenta wa kam tam u Deputy Commissioner BS Solia yoluti u wagani kaskur unang ku chu ko chaprang heyato open wandur ye stad itip ki khana we kam kaskur ko wada lai luti de bor yang kahi ngayu man haro ko kam kanong muna yakiwi tawan na jrong wa ye uchna yakani ka auditorium ngayu wa hakikam raskur wa isikai yaki khana le ki wasikai u ye chu gi u isikai wa rabbiang niliang uwailat miki shalawan ongu ipure puthi hagini kisngi de kam open ku yaki khana hakiliang waro de wa kam ki smart classroom auditorium ki madan yele ki wa kiwi kamte iyo gani ka skor Chester yakani ka auditorium man iwa biang tam de yero ule yakani ka skor hajrong iperchang ko ulai luti kat kamwaya ipor hajrong kador khat wagani ka skor de ekti go ha uwailat miki shala nei benta idawa pen yo smart class ki kor computer wa kiwi niliang yong opan o iya kre lang yong ki wei ongule wa ka jwai to ka thawa bon bhagi thaw pure kadakam te mto iwasuk yo o le sendon ye iwan idawa ki thaw pure wa pher kam te kentu wo man ki wa ya cha da penchong chit chu ya gani ka sngi de ruwai ichat na ki khana skor kamjo ka musical play kublai ga jing ro ko pro ya ki nong yalam yong gani ka skor ku de ye lengba ga jing kre chutom yong ki kam da pen sniaw gini klem da kawan ka jing rak ne yang yong ka sarkar le ne won yos khedi de ye gi upendep ya kani ka auditorium ne ga sni nei ba kat ni kisni ku kat ni ka pure puthi man ko man dynamic ba kat dang lai por nang pher kami ya ko all development yong di khna nto de da kami por man chwa du kat ko classroom wo chok wo ka blackboard ka biang henry kat ni hagini kisni ku kat ni kami ki smart class kami ki auditorium kami ya ka feel ya ka ponjai kijing kam tam da ka jing pass yong ka central government yong ka new education policy jan da lai lang bahi te chibon ki bentan ki wa ki school rengkat ki colleges habwan ra ki ya ka jing kala te yo bi ka tu ko wina ka bentah ka education policy to hab MP ya kini ki vocational training te la haku vocational training ladam yegi hall ladam yegi room yu biang man go chutom ba tanga kublai sachisin ya ka jing chna jangai yong kini ki nong yalam yong kini ki school wa kamon ne ba kamalai por ki la hak adapt ki with changes tanga kublai pi sachisin te kitbok kir biang ale wa ne ni chkhmat le bat kam jole ketika komitmen wo ka jing kre lang chirup ne liang yong nga le kat wa ye wala bor yong nga om ye ular chibon ne ba kamati pi ga juai to man go ko wi na ka educational hub hapo ka district yong i hapo sor juai yong i de de ki pautli de ki spatli ki school tem to ka kam go suk yang nga ugie le chisendon kam tam kam ha ni ka crisis ka pandemic ko wada chem chutom mo hakalen yong ka perthai nto ka kam go so han kat tele ne liang yong ka government
de perchangikan payewala dan recently jan kan mo bai pi hakjingwan yong chief minister burom yong i hapo ka Thomas John Synod College de declare ya ka Thomas John Synod College kam ka People's Choice College ko daw yo gi ya ka assistant le ka jingerap ya ka tai ka college knang wa yodang ye chu ki pen he yodang ye chu gi upenduna ya ka bai school yong ki kena school ki wo pure he tai knang yo mentoi ki nong chong chnong yong kri lum chain tia ka dang ini ka kyang nang ba government college ki yong i de yo ko ye ka nak accreditation hagi paus nem ki udalai ta kam ter de yo pim to du ka de sor jwa hen re ka len yong district ka sorkar de yele go u e ki jingerap ki u per kam tam ka extension yong school building in your government boys higher secondary school udah sedang diuprek kate kam tam bigi nong chong chnong yong ni ka thau he ni ko da yoi ne ki por ne ki snem go bo ye ga jingma kam tam ye ka te ka kenro ko em harut yong ga ni ka surok he ni dan ni ki snem go de ble jan da sakhi go ro kam tam gi nong chong chnong he ni ya ka jing tua yong ka tu ka khendau ka jing penjulor yong ka mariang de bo bai ki jingma de em ar le tli pli ki tu ki yung ki um hoi de tam sa te de yo pi hang ka jing ya cha chu top ya bo din te ya ka ni ka wall kamu man ka te ya ka ni ka RCC wall le kamu man ka te da stang chuna ne ba khanai pi ngai ki ni ki ski ku de mjo yo thia yo de mo jo prakhat chi chi jo ruslap ngai men se ne cheni bai imin se na cheni bai ya ka tai bai ka tangki ka tai ka top ko em hai tai ko PhD he jrong hai tai ne ba nga chi mga yoga man ka kau missile bai ko ye pudung hai wan wan por tene te daw mas nyao ko meno lembag jing ye kre chutom lang e ku blay le education department wa the sanction go ne bentau penchnai ketika kenro kam de yopi kam man kat ni bat kam jo le the dep recruit ya kituki post ki vacant post ki udah saat teng de ki katu almost kenjo di house nem dem di school kiwa the hap u krekam single teacher deki pau snem hadin yong jingwan yong sarkar yong i dem te ye go pen baj pen sut ye tu dem te yo i appointment yong gitu ki nong hikai ka maman katte bat katte le dang lahi chikmat nei benta wo recruit chu ya kini ki vacancy ki wadang sa Like some night, I would
Wakib lai kisim